Hawu makhelwane, wasihlasela ekuseni luka. Uqhamuka uphethe negumba. Yani le lady yokwentekayo. Angikanihlaseli ngigalelekile. Ya, buta bheka umuzi zakutshela. Buka ngikutshele ke mina wena makhelwane. Mina ngingimakhelwane lelo nesihle futhi anguthanzi umsindo. Kepha nangijokolotha manje. Buke ke le lethu le ngiTikTok donate ke ngikuphathele yona ngoba mina nginayo lenye. Iyalasa futhi igcina ku 43. Ngicela ukuthi uyibeke lapha kubo 41.1. Uyakuva ke noma uyibeke ku 42 nanenda lamasimba akho nanangumfanyana nawo kube phela asikhona ukulala manje nesilimatha ekuseni lokhu ngiwele niyankunyana hawu emini lokhu ngiluku niyankunyana ebusuku lokhu niyankunyana kanani namsebenzi la ekhaya wena nifombatha tindisho washa sikhathini sitrati lesushanyela sikhathini wena madonsa la ngaphandle ubuka sikhathini ke ukuthi maphayipha akavuti ngobe langa lonke solo nankunya hawu makhelwane mina ngithi utengenza balebhadlile kanti awukhuluma lokho nawe unemfati muhlapha ngishela ngingafuna ukungikwathisa ngijela sengitenge esihle la ngiyavuma nginayo emfati mina kepha ukwamvalo kamfati enda lendo nendako nini ukwamvarata ngiyaqala kanyela ngathi mahashi lanyela ngathi matubanyana yonke lesilwane esikhala kakho la ungafuna ukunyenyisa yini lelikhunda la ngithi mina thatha nayo khumba uvulele ivolume uwende le volume yendako ngoba iyarasha vani nje hayibo makhelwane hey uyangiva nje hayibo uyarasa phela makhelwane hayi makhelwane cima lento manje ukhuluma njani ngoba iyarasa lento yebo ngikulo ngikuqelaka uyayiva kusilula njani lento ngiyele ngiqelaka ngithi vulela naye khumba bese niqhubeka ngalamasimbe yaba sesivana njani nalomfati ke ukuthi senta kahle sithandzana kahle na seyirasa kangaka lento yakho hayi mani madfonsela nginemntwana mina mani angangiputha ukuthi yini lekhala lapha enesitong taba sengithi ukhalani mina ngimtshela ukuthi khala wena utaba sokuhlonipha njani umntwana ungashiyo lokho futhi bengikutshele ke mina madfonsela mina sengimtshala ngithi uyangibona vele ukuthi iminyaka yami ihambile wena usesemshanyana ngithi usanemandla niyaqala nenda lenivenu ke niyarasa ke nalesisanzane lesangu niyaqala ke niyarasa ngiyabala ke mina ngithi 10 minutes bakubona 15 minutes 40 minutes awasona ngiqethi ningibangele emahloni manje buka ngikutshele itolo lokho manje qala lamasimbe endawo nani qala ngisibayanya lapha nami ngiqala ke nani angithi 2 minutes 3 minutes sengiqedile ke mina nabona sokuyaqhubeka 15 minutes 20 minutes mfati ukuqhuka umbuka emehlweni ngithi mina hayi mani asingizame ke ngibuyele akusabuyele ke upontshile wena sokuyaqhubeka ke 30 minutes 40 minutes mfati ngihamba sekathi uyabona amaforce asibili yini ukumoshela mude mani uvule igumba mana ngifuna ukufa lamasimbeni hawu makhelwane akusiphela ifault yami ukuthi unohluleka ukujabulisa make mfundisi nakakhulula ubomletha ngalapha ke uyagifa ukuthi uyangithuka lalela ke umatfotela le itawuphelela nivuneni ngiyakutshela mina wethu ngitawuphuma ngihambe bese niyaqhubeka ke nento yamasimbeni ningakavuli lewayilisi ngifuna kuphosa ipetrol bomb ngifuna kufaka ipetrol bomb ngelifastera ngitawushela endlini anginodlalwa ngini mina lalela kutshele mina manje invelo ngivutsa phi ngawo baba ngiqale ngapeyita ngemjolofiya wakho unemanyevo umjolofiya ngaphinde ngawunatha ngapeyita ngealbu ngabe ngayinatha nganatha lokunye basilidolo indlovu nalokunye ke kumbe bathi mbangela kubathi mbangele solo ngizama ukukhompyutha nawe ngaze ngijabuke ngungu manje angathi sekumele ngentini nginokuqala ngihlabele ingoma lapha kusebenzile ngento ukuthi ngi-edda lesikhathi ngiva ngime emkhathini ngifake iziqulo solo ngithi ngi-edda lesikhathi sola ngisibambi lesikhathi sakho wenta ngani kani wena lalela la ngiyahamba qhubekani nendlela amasimbeni ukuthi angivanga ngihamba uthi uyatenda umuntu ngami la kuyahlulela kumfanyana uqale kubhonse ngathi ngikhwesta la ushaya ingodi badama konje yo bless